Gamere baro bella Gamere teo kalabo Gamere baro bella Gamere teo kalabo Gamere baro bella Gamere baro bella Gamere teo Tana kira kura tiriyo Kira kurini Tana kira kura nireba Ni teo kalabo Gamere baro bella Gamere teo bella Beritwal yen meti wa Kenya wa moro uno ko tuju tin chana de matien ne ket ma juye wa biano kan ke program no ayo pe in tien ne kono wa tie ke Rwodi ma tie ke ni maro roda bichiel kolo ma kona me tarche la dir se public la munyo roge chi wa nan ke program war kere now yen meti wa Kenya lok ma bi lok ya kan tin ne karota mi e cho tama me ben Kenya wek no win wan ya ngo ma tie ke bor Kenya pien tama me chama kan ko re ko me kwa olo to kala la lok matin ni kono petin lok mo mechi mo tok pechi mo do mechi mo wangate watin na kwene ka mer ke yobe kwene lok ngo mati time kwene kero na la pen men tege che mar ke lok ngo ke Ker Kwaro Acholi so ene I penyo la penyo me bor wore mati ka tin mi tama me bene yo me church Ujoba, uwaka ke la dirse public but I'll be door you matin ana fo mate make sure you subscribe ke ene kama yang kabit nan wayela kwa TV tar palo TV nane itira dio ene chi beto ken le king pa wa ya gere yupen public al ditwal wa kala dirse public chi wa neno ken mo wara mo chawa ke yup kere tino la dirse for public Jimmy, for a wound do you Martin Uti show, for a panelist do you magitin gite kany? Gi Rwodi wa giti kedwatin. Nina matini, amiro tiramana knockboat Rwodi mamegwani. Tarapalu obino machalo initiative paritin actually. Magiberi lo papat. Actually kumbero ramo piny magiti Australia, Canada, USA and other parts kamo kene ma churi beriye chiwa tawani wang o bedong online kidma pinche don kene waro mo kube kidio makiman so mission pa tar palu no you good yeah mission pa tar palu ti merni wir wa bedu ka chel ginen kidio mo me sharing tekwar ma megwa eni wek dano ma tina wubi ge nyira ma furgi tawan go nge be pa culture ma megwa donc be ka gi making decision wi lo bukuja gi making decision no je ma me tekwar gi tima gin gi konyo gi me ne je ma raju gi je ma beje ma ka mo ken ma gi tiye we wan cha tar pa online tini otigi lo dirwa Rwodi ma megwa ma utingi be nyar lokedwa wan ka gi wachi Ker Kwaro Acholi chi kan lokti ye gudwa kum wan duju kadi ti ya Australia kadi ti Sudan kadi ti Canada kadi ti Uganda kadi ti kwene chi bitini mitu wa jol Rwodi wa ma gin gi biteta wa ngo mati timi ati I Ker Kwaro kumbedini enni pien wan winyo gi woko kuja ni gimone tie time I Ker Kwaro Acholi chi kitung botwa itar paluo wawiro majne ni tampa dano romo poke dano romo tawani jemi miyo ki tim iyo mapat ki kita time kere ni eno petien doka ni da nyo chwe chunyi kom ngata mo chi machalo tar paluo wamiti lokeno bedgi piel mamot mabe mano romo konyo kaka kili tieno mafuti donga ni ka itieno ka wijini diro gang ti ka gwenye kingi romo winye mapat ka pe winyo gi botu chi amiro kwanyo kar man me jolo Rwodi ma wati botwani loka ngo I Ker Kwaro Acholi ma kombedi loka ngo matie I Ker Kwaro Acholi kombedi ruot wobe minu deke pier rio bich pier dek mo metiro kong mo kong ngo ma uti timore kombedi ki gina ngo ma no unu
uti tamone me kubu kinu gi jo mar mano tamu opoke ket gini ati wale kanye tamu opoke pien achalo an yo wan po pange kagi wachi ke kwaro opoke ke kwaro pero berari adek romo bera chiel ken so tama ye opoke chi ajolo u i makaka panelist no ticket di kumberi ka unu logo mamego chi panelist ga chiel bimio kitama megi chaliti na chuli ma gipar pigang ana po to twal Rwodi romo chako log dake apia rio mo piero beach ka wa panelist o be gamo mananok china wa yabo botano magiti winyowa before to 12 picha ma ujolo me kube gitar pa luo en kita ki tiel kede gang en nenu cha mo kene jami wenye i family chi jami ne du ki tiel afo to 12 be ana chwale bodu ni wonu buruma be ana poe dok ke du tiet mario pen mai ni penyani penye duong ento watiga wa temo gamane me achiel ene amira titi uni mapea ano bini meeting eni uno problem dong tie problem me achiel ene ni ike kwaro guiding principle kita gi penya na achiel kaka eni kirango ma nyuru kita gi tikere enunu no pere dong Rwodi ni chake kare ma gikero dano la Rwodi manyen me arioni guber ka yele ni chip umier betie dong chip en ni chip manyuru kita umier gilao kere Acholi ike kwaro dong gino ni gini enu ni pere pi mwaka ya bir ma la dit ma mego piri iloj do wero jemi dong gitimo ata mano guiding principle pere roli weng ene gina ginuno ruedo berka yele ye chidong guno ni loki enu ni tek yan gipenyo giman pegiramo no re no yela gam gipenyo giman pegi no yela gam meno me achiel me ario registration me ke kwaro gikero chalo business me chat ma directors de no gitie kiana bichel abiro ne ene ye la tip ma no tie itela ni dong kar ma dong gineno ni enu ni gichako penye ni la dit ko ititwa la wirodi ko ititwa gina ngo ma tika time pian wana neno ni registration tie chalo gin chat me achiel me ario watiga neno ni chip kita ge dor kere Ker Kwaro pere katie chiko inyutiwa dongi no kelo loki ene pio yori uno ngommo mayam gimio ni ngomi enuni giyub ye office madit wet chende ma aki ye ukon Rwodi yan Rwodi gitigi peko madong petwere kaka eni chente pe kare dujundo yela kireme no lim bino kai meeting gini kidong kireme dok kikatuo tie no dong chende bene pe chulu kwan no bene petwere dong giwacha gini eni umiero ginen ni giyubo oro yot wegiti kine giti ki oti emi ento ali dong report bino ni la dit mono tie kalochi miro charo ngomi enuni karma dong runo lori tie ruarachel ma aki ngetwa kan patiro ene gilweni in bini ketchi
wek ana chap ngomi eni wek chende ne okonya dong en ruoti eni dong wachi gini eni dong twere kudo man gina luake chako charo neni ning in ko iluong Rwodi ko liweng wek penji kago ye chi romo timo ne en to kita wana neno ni kita ki choi kum title ngomi eni pemegi dong en no jomo kene ki kero chingi bene gi gine gi passing resolution ni ngomi eni eno meda nyime charo ne Rwodi choi warga kidek me achiel warga beri nendwe ndapir me dwe ma achiel piro rio me dwe ma achiel inge doge ki choi warga mukene nge dina dek ma en la diti pau me digam warga ni eni kidong Rwodi dong nen ya gini dori kita la diti pau gam warga na ni wana gwara mir wachit pore chi Rwodi gware ninde piara rio me dwe me abichiel gicheri gang ke Ker Kwaro kuno donc kuno gino Rwodi mukena rio mago beri tayari chi leb mago mo beri kakati pau yo mo Rwodi ento guchero go beri temu yeme ni dong prime minister prime minister wa iwunba o ke kany bien la Rwodi petike gene pe yup merwate ke bu pere bunu chieto donc riamo Rwodi maskar ber ka yelo gi kar ma gitonji chi Rwodi chero ke kiniga neno kar ma dong chero ke kiniga go chero guno la dit ma chiel ma loyo sport view la dit wa ya ka ber pe guno bin bara ana minu office ba gene ba gene ruate ye en donc Rwodi dong ke kiniga waji wandong ni chaketin wandong amiti la wiroro gimina ni na para ngwen ni miro kiti kidong bene mario kunyut list me assets pa Ker Kwaro ento ane ni en chalo tigmela Rwodi ni ento dogi ke ma mege mangati eni pek bene penyi yegi mo pek gene piamo bene pe pian wan Rwodi oweng watiki ke wa kiti watiki ichero ni ruot man loyo jone ento ruot achiel pero karo dok nie loyo area pala wore ti Rwodi gitigi kero me loyo jogi gitigi twero ikum jogi ma ngato kene ruot mukene pero mo lok ye donc bene amira med ni tijmela Rwodi ni gi yera pegi wiro Rwodi me kaga chiel la chi gweng chi Rwodi komberi gitie piera bich wi aboro ma kin piera bich wi aboro meeting ma oberi nende piera rione bino piera dek wi abiro en piera dek wi abiro e dongu mogo ni gene ni en la ditum yero kimario gumogo ni giket interim committee ni gikero ye Rwodi maroma pa ma ana ye gikero chalo won kom kidong ruot ubirauga me gene me la bon amida ene dubu kora kidong Rwodi mo kana en mo tikwet gini gitie members donc Rwodi dong kikire gimio instruction ati ni wunba kita chik peni wana meti wa minu dwe adet uyub chik kira ma miero gilao kere ke kware i Acholi kidong mario umiero nen kidyo momu kene merayo lim wek chende no unong chende me konyu me yubo en chiki enuni nyuru atini tikpala Rwodi bibere kuman tijpa la lokore bere kuman tijpa komiti magi ker mapat magi loyo sector me ke tie pat kidong me agikine nyuru tijpa Rwodi mo kene ni tijango
kidong bene prime minister tiche tijango en gina gimero eno kidong bene pe enu ni keken gin wachi ichike enu no mier ginen sector ma miero kwan dano me achiel kwan tiga to ya chulika eni mier wanenu ni ginen chik ma okar kere ni miero ginen ni gikonyo kwan ya chuli weng me ario mier wanen ni od yat nyo kirme chao tuo padano pian dano tiga tuo mataka da mier wanen ni gikonyo gi kirme no yat kirme me no treatment di od yat o du yuli weng kidong me adeke ene lokum yadi pian gitika to yadi ko ma dang petwere ma kai karo inano luri me matero maka ki kabero ma pat duju ma enu ni mier binane ke jore kidong me agikine lokum le magitika kelo ne le magitika kelo ne ti lobu ma pat area ma pat ma gen miti mier gindong kityo mo joke enu ne ro kidong me agikine ene lokum gwa ngom pian char ngom ti maraj da dai kaka ene no gi char ngom me char chulo school fees gi char ngom me wilo pire gi char ngom me me kwa me yom twin madong pebe en nu yori ngom ya chori dong bi bedo gien bi ruen nyodong kiji malo tieno wa pe wa nge gi na ngom bi timo ne mano ngom gi pere kidong me agikine gimio work plan go pigre go wachi wa yo work plan and work plan ni enuni nyuru kirema miero wa yo kere chike eni dongo mbo ni ndo para beach bedwe me apa miero wa nene wa kele chike eni bodgi me ario inende piera der medwe ma apa ka geno neno ko chabira ario ni guye kidong gibi waja ya eni dong wara mo tikere kidong me agikine ene ye be yero la wirwori ma biberi ninde apara be medwe me apa wiario ma gibilu rwodi ko liwen piara big via boro ni miero ko bin wa gene wa genen kireme yero la wirwori manyen ma chan ni ka miero bino ka miero chung bene romo chung jumu ken ni bene wen ka miero chung romo chung entro gina pere tep ene ni giye la wirwori manyen en kina ngo maki boko ki jemi mo kana ma gimio twero ye ene ye mello mediation kireme telo gira telo tali kindano ma watimo gina warat ke jome apsi jome ampi yeah meno ampi is the association for churches mapat pa Catholic pa Church of Uganda pa Muslim ki pa Orthodox kidong church mo kana magetiga bino manyen ile wachuli ni gimini gibene twero me beri ye chidong ma beri ke gi warwate jabira rio mo karo angej kirio ki ichia beach mo karo eni warwate ki jome wang o ma mio gina ngoma wana miro chigen gudare entrepea gudugu angeni ka gurwate ki ruan madong wa kwani ni chigi bi mi ni wa report atamo anano dong chana odiji ki chamo mi wana mir ko mi members mo kane ma mega gumet ko lok ma ana mereni kamong vera mir mi pot ruot jonu ga mela bon amida ana poe matek mache cheke ken wa tigi chawa chele ken me program makita wache chek mere chek amoro won omegina por lokitung bodwa la wirwori do tia go bene endo ken mere don wa miyo kaka mogo madok wa no begin amira med beni warwate ki ludir maguteki iket kum magiti te dul moma gilone bila bakara
warwate ket gi idwe mukati magien bene gitiki tamni umiero ka jami ubale kien dano ki nen yo me poro lok mo ti gutero tam gi bodwa ti wa tero bod gini wan wamiete kong wanong twero ki bod assembly ma megwa madite pien committee eni ti dana pa ken ento dul muken ni udong ngo pien wa ti weng dong kumbe wa ti piera ngwen wi achel chi no miero ka wachera nyim wekin wa pebe ubare o wetamo bera chel gin mano watimo no miero wate ki pa members mukene ma watika neno ne kipajo kanye neno lok kita kien dano pien lok enini utora chuli tora chi dong dano tawni gwagi kien dano lok ke luak wa watika chwalu lok ke luak ni luak miero nge lok enini lok ma tie ot pa Rwodi lok Rwodi tiki ker me yupune kidong watika chwalu lok kar dujini luak miero kubet kiripe matek pegu nen ni gin eni doko bet chalo gin na poko koni kaka ma kar duju watika maintaining lok wapor luak ni gien gunge ni gien dana chel ma wan lutela eni pe miero doke wakel kit nyiga poka mo chi eni message ma watika chwalo bodgi dong dugola wa yabo tuolo idano me miyo tam bodwa kita waromo wot kere wot enini were koni aduoki ne pedako bet mano kera ento yuba dirini wabi beru nen chalo waromo beri kachoke mo luomo ni kichwalo irwa ni wa chere kachoke ma chairperson ma actually parliamentary group luom loka balalo loka ngom kidong jemi mogo matika were ya actually die magikelo gini pudwa miete wachere kaka wano kare wamer unyang maturi ye bar ka wano kare wamer wachi winy loke yaga wege wange kiet medore ye ka wanyang loke ye idwa chi wano ling kento ka wano loke pe ye bene idwa chi wano bi katiki position ma megwa chi wunbe obi ngeyo ne but ka chuwa kumbetini ma mier wano chuwa ye eneni ngom omiero ke gwari ya choli pien ngom mi kweri wa gwago pe giena dong bene gutoni wan ma wadon lobo ni ki joma diri maja ke binywalo ne ya nyim so joma ti kumbeti ni miero go gwak ngom mi enini mabe ma pedok miero dok me ka peru joma age wago kita tika tine ni ma wanu tamni ka diri maja wanu no loke ka pene mabe wanu kubu bodu ento gina pier tek ma wanu legu ereni wan luak ma choli koni beri loba choli nyo beri wa mier wa tuyu dogwa bera chel wa loga chel wa bet kikero meneno pajowa kita rok mukene bene neno pajo gini mono mere jema watamne mier wa loga chi dong pichawa ka wa bichar mabo koni dogwa wa neno ka peny mogo tieche wa gamo areas manopo wa loga ye ana poiba furwa tiki cha mo wano nok mo gine ni ka ruoli mo ga chela rio romo gamo ne chiro wa cherbot panelist okay chidong ki loka enini we doga aduak gen ami gen bot talbot ruot me pajule ruot lugai afoy mata kulo me kena wa gamo hello oh yes okay an mega people okay an mega mira me ma tiri pena cha mo no ko bene ngo mo wati kati mane ikin je mo ken mo wati kati mane ana edo committee magine dok me yupo chiekle enini wa kero gidong wa constituting gemno ma wati kata mane cha biet manyen giendo be cha wot me chero kati mo consultation ma mege e district ka chiela chiel iteke manoti achule kan che watam ne be per tek ne mi ununge
ma rio ene ye ko be chamani wa yubo budget ma futi draft ma watamane tich ene yele ene makana wen dir ma be mi to kon ngeo gina pia tek total ene ye ki botu keta jui un bo lo ko piare lo ma dok lo ko accountability transparency value for money ye gin ma un ne chal gina pia tek pen tak lin ko bino chal ti gin mo kan ma par wa miete ni dul ene ne uben ma par ki dul ma chon chane ma jimi mo kan bino ti pe o keta no mer ko ti chene ti wati committed men ne ke dire won kom ma me kwa ene ne o ker dong che e gin ma tie me bino ka lok me chaka un mir bo chung kerna no mera ruoro ge awa miro riwo chingwa pian gang do to magang to ene ke un modo ri po o pa jo jimi ti maraj gin mo wate ka timne ne en ye wati ka yen chilo ki pa jo rocho jemi mo bale we ko chak yen no po ma yo man gin ma tam ne ana ami be bot ma cha lok ma pier te ma un ke dire ma ja won kom go dur botu ma nge po ter kar ma pul un rip ching agit me lo ka mier watine kiru me ko am kan jo kan tika watine go ko tika lo en lo me ka peti kito ne eni lo me office ma dit pala widwede ni ma unu ngeo unu tiana chul mo ber be pa kan ti rotational ki leya ci le ene na no gi ma pier ta ci wa ga kan o mer ko ni so me to gina ma no ka ne fo do ke ta ka fara ma bit mo ana fo yo da ke big futi no fo Ana amoroba wagam apoyo. Gino na mero medone ene mero titu pero mati dok me pekor mo jong. Tim ketia timone ya gagu chel kete lao itesu ila mo petim mabeyo. Kor mo jong kumbere bino gi mayo diyan pegi mayo diyan again. Kagu no mon iki cho iporo ka cho ke nego gyo. Kamon ki buru ko di ka gena pa ki buru ke dawa mana chele ne ogeno oi matim marroj mati atimi kuja ka initi agago no kano patong ge ni ga ber mukana dilange dano cha wot wa cha de e ke diko peron wot ka pia de ko peta ta de yoro pien ka pe bi rwate kor ma jong no ti ado kama gi kanne ye dok ben ka o cha par chi dano no pe wor wana beru e patong o beri kalon jema timati mekunu timorre mada ma achuru dugu mere dok kete chon cha ma kar me elare ma di ono mon kiloteno tim mo kene dong yen kama mon tita tira cha kene pig mo emero bin tal ci daw mo ki buru ke ma ci wode tik ma en te ben rom nano wuru to alen wode o gang panene ni pe en pe rom nano la wode kar ma jong mer ke bino gangi ite cham dek la pena pegi miro dek ko kene kay gu do ite ru ringo dei bala be ne richor ni ne ko diangi ci pigno qui da pe yorba kay dok tung la mo ka eni I noni mono sudanis ti abbiano ki mo duro gi cielo dano I kadi por gi no ne capito ka de cielo gunne ko dana der go wow pir pa dana duong ma gu no dano ti por ka fu ma timma pe beju ne wen tim ku dano ti maraj ma da komberi champe gran for ma be pi lo ka kor mo jo ya mi ru nge pian kar ken wini lulu wana ti ro be ko na be de Jerry. Ede dia do ay ede sol ti kombi tien pa balalo ci chok ali pierre ngwen. Mati amede. Non bere district ma tung pin kan ka pe ko ma tung mare ko. Ci jime peti ma be ba bi botwa. Ene jima wa ke wan bere mi rwati e. Ma mi ro wachu ni mano ribe ko edu edwana cielo bere mal be. Dok bere en ka diri ni wa bi cielo lok kan ko be lo en lok balalo bien kombedi ki chan ma tieni gi bien kar ken gi bolo down ni mon gi meru leasing ento no warga ma gi chori warga eno gi chori mon ki chara cha eno juma kin gang no pingi inde di dok no wa wundo be do rom do ja wandung nen wo wilo ngomo ki buri pede rom pien
piendo carta ti igema kiti ti ati me amero ngema be ana fuego wa foi to twal Rwodi wa foi to twal tino go chawa mabe ma de ti ho I wang ni Aroma kun mutu ko. Don Rwodi Acholi ba, Don Rwodi Acholi. Omigi na foyo ba. okay be Afoyo. Ana foyo matek. Man roro jok Michael aginya ruot mi buobo ba. Bobo inoya. yo Ana foyo ruate kidu. Anong pabi loko maduong. Gien ma ana miro ni wunu nge kuno mapira tek. Mwega wan watika ruche kaka eni. Ma chiel bora eni. Wati matek loka ngom. Ngom kitika chatu nego. Kitika chatu ne ma jomo kene tika kupe kere. Ma wan ruri pe wa ye. Kamente tika mayo ngom mo. Yankole tika bino ko maduwa ta. Kitika kelu diangi. Ngom kitika chatu ino ngom eka liba pa. Ki charo ki loko lanta ito leko. Ki goyo dano ki riemo ko. Kaka ki pe ki kino mo tik mo peke. So wando ngwa diere ni. Pi wun mo tika maboni. Kadong wan watoa wundo nen. Wan wadiere ni. Jo achuli madong gien dong. Uchung mo ne gien dong gichung ki nyankole. Wando ngwa maka keki. Wati kanyo wati manok. Buwara duong. Ento wan loka ngom. Ene dong the first priority. Botwa. Kedong Mario. Neno ni tela lutia achuli. Kong dong bene gujule. Achuli chane eni keno mo iken pere. Kwan mo iken pere. So wa mero ni. Wa chung kong wa nen. Kachi achuli romo ile malu. Tela ya achuli weng. Lutia achuli men neno kiti tela pali ya men eni. Keno mo magitika timoni makonya achuli pere. Weng kitika wilu kia kitika toko gina program pagamente madong wan to wa yeke na chalo kita enon so wana chani wati wa miete wa chung achana mado chani wana kwanyo ko wano wa miro kong dong wa lok kitela wa nen kire chi jemi weng matika time eni ke nen che ngat ma pero mo konyo kaka mabe wan wa miro ni wa chung wa lining dano weng ka ngat ma penye tela fonyo wa ngi tela chi ting mapira tek ma wan guri wa mero ni wa ti wa kony gang jemi matika bale wa mero ni wa yubi wane chane en wan ruri ma wa dom eni don wa keru ngat ma ol wa keru gene kume ma wa ngeni bitelu wa bi yupu chiek ki wa bi yupu tele ya chuli ma ene ruot santo apire me atiak wan ruri mo ken wa chui ngeni king ma pe wa bi a pa wa bi yupu chiek ya chuli chi won o konywa o windogwa uchung wa kony pajo tika wang ba an loka giko kenyo ba an ruoto jok Michael aginya afoyo uno wa foi to twal Rwodi kira na nena wajani lok me luo nying kanye wati gwenyo tam lo luo nying mate tek atamo miro wa obet pere bien money ti position money ni tuar gi luo nying position ne eno pe nying atamoni chalo so wa miro panelist itar palu kany na wano tigi gidiro ma popol kit mano wano ko kere ya ko kere wo kany amiri Professor Kennedy amone ko making comment no mege kadong wa gene kadong wa chak panos mo kene pien professor ne charo be charo karo gitij mo professor Yeah. Yo, te Iwiny. Okay, great. Mukwa kong ana mero poyo Rwodi matin gubini tar paluo. Ana poyo untu twal apoyo duan ma unu tiyo kwede ket ma un uter kwede ngo matika timme man pira tak tutwal pien kape wan wa logo ki muolo ki wich ma opie che ma poro lok romo loy wan ko ana tigi lok ma chigu de gena reyo ade ma chel ene ni when you stand on the shoulders of giants kaini na Rwodi ma chuli ma chon megino taka ma pitoto rora wich ikare ma muni ki imperialist go bino me kela yela ya chuli
enu chuye matek adada. General nung ting tra. Olwenyo menero ni ngompa achuli pegilogi giloya chonya pa biriti. Ikar manyum do dako tek ma dano no dongi to bot pien no dongi pegi gin mokin ma mier gini nyom kwede. Roro liya me atiak. Eno bino chigi kati ke chik menero ni nyom oyupe ya chuli. Mana nyut mana nok manyuru ni. Ikar manodong en pinti ma tek adedani. Ene Rwodi ma chuli mago chwiny. Gina yegi bino. Menero ni giyubo pajo. Menero ni giyubo kaka. Chi wun mirope wek majo nywal buru. Ka wun wek majo nywalo buru. Chinono wun nego gang. Pien wun egini weng wunu en gi kom Rwodi en ma aberka luo nyingini gi mapod makaro enuni. Mario eneni, you see, institution make Ker Kwaro wun your pole aware dog business because it is not. Institution make Ker Kwaro any institution make tela. Kadong wan wachako fronting business institution make Ker Kwaro. Chino no wan warwenyo. Pien business biro giluok lok mapol. Business biro giluok aram mapol. Business biro gitim charu mapol. Wek tela. Wek dongi nen. You are ngo magiramu wek tela enunitiyo matek. Taka wunu chero ni uchako me business. Chi ubirwenyo kaka matwal. Pienu bicharo jemi weng. Kidong magiri enani. Anitama ikar mage yugo udi pa Rwodi ya Acholi ma yupe bene po bero maber. Ano no anano pegitimu maber. Pieni tama no atamu ni miero gi yub ganke i chief doma achiel instead of yubo ni gi yubo ot bod ruot. Kano gi yub gang cake, gang kal paruot money gang kal paruot money ni weo ruot mati ke ena beru kenyo. Kadi ma dong en bi beru pe ma ngare mo bi leo en dok bene en beri gang ke kenyo. Weo yub mu kere ma lukaka ti kwede giramu yubu ne gang kal ke. Che anong pa lok mapol anapoe wuntu twal umete ki ngoma unu titi mune pien kaf legal framework pe metich mo ma etine pe ere don were na jemi nongi che timene la pin ititi mune gen che mete madane legal framework miro betie ma defining keta ma miro unu ti kwede wan komberi wati pe matek lokom kwan, lokom yotkom, lokom ngom, lokom balalu, lokom insecurity, ma lutugu la mo ki karma jong tika kelome. Man ena ye lok mano Rwodi mirgu bin ka chel me chungie ma tega deda. Tidong an pa mitidong abal kare pagin an atamani ando ka giro ka kany Caesar anapoe tutwal anapoe Rwodi duju unu mot dano duchu wan wapoe binu u peu bed ma ulogo ki gero yen lok meke pegi logo ki gero ana poe tutwal tin kikalawo maya bene mo logo kwetu unu logo ki dwan me muolo unu tie dar ma wiwo pie ci ena ye kit ma mier unu mete kwere meneno ni lok mati ke Ker Kwaro Acholi ni gichobo kede anapoe.
Yo, Professor, chako mabe mada. Koko watie botu Rwodi. Ni pe wek ma nyual burwa. Unu uchungi foundation I guri matek mada. Gino weka wan food geno uni. Yen unu ke kama lo dirumu timoti matek mada I actually. Chi jam mugo tie ma mirono unu keme kede. Kama mano nok ma dok kong lok me timo jami actually. Kong mo kong statistics mo ni team giluni Ubos Uganda Bureau of Statistics. Go kati kama neng ni lo actually dong lo ma dong lo chan lo gine I Uganda. Idok bene presidential directive mo tie ma kati kede. Madong gitung bot wakanye ni kum ngata mo ko maromo following ati pere o wera da ko wati ni gino mo tie miro yube I Ker Kwaro Acholi we ko berge lo tela mano romo konyo we jame gini gamenta waji wan lo chan maloyo president beno kero chinge loki ngat mo wajani gi dag watu twali yod ma da pen jame ti choj to negotiation dong do yod ma da kar ka gi dagwa gi wi wala kirmo ke gi tiyo gi diro no wati gi gin mo romo chungye so amiro summarizing lok pa Professor Kennedy Amone ni wakok botu pe wek match onyal buru afoyo road ma chiel nen chalo wiya wil po logoba akelo Professor Pien no rung ti laro tiche monani Ruột mo achiel ne chal po loko podi. Hello. Yeah. Mukwang amira chual mota madir mada borisisa. Ke lowori ma te kere wang o kenyo. Arange mabe total. Ke la tolim. Gorma la pene. Got you bite this talk. And then arange in through Amera Charles Ola. Yes. Oto mawati kere pa diwe. Yo. Ki arange in Paul Carmano kapegoti borwa kuja ini bino. Yo. Pa Dr. Obonyo berutie monobat kachel gi pa General Basilio. Duju weng pego madon ene weng kumu beru o. Ano po in total dok fino beru yom. Karma winyo nyegon yo pidik polo lo wara ini pegi nyem pa. Yana wani man ene sisa gi kome. Lok lo diro luaran ini good loko. Mabe mapeda mera no. Enta mera tir mera machieg ni wehenge ana yani interim leadership ene pa la dit santo apiera ni ana tie la wang Rwodi mera mo kikit gum bidu abichiel mo tie ene ni yana bino yani yang bena ni tin kachok ene wiyamo tie ila dit mera inviting an ki putiana me achiel meno karme lok kwedu dong yo mapol wakwanya meneno ni kuko ene gichobo peon aromo luone kuko to twal piano no chiemo wang mo madi no pere ento neno yo me rojo tela inde mo kero gin ma waneno ne no pere kitmanen professor wajani ana yeni kanene legal framework obetie machalo pentie kono jame egoni dujo wang pere kio twalo kare ma lach to twal borwa kini ngeo lok me Rwodi ni dana donye ye keni odiro mamwa machalo wuokwa elari yogi machalo Meru oto war machalo Jono Dagagi oto Logaigi oto Muto oto biragi ano justogi jeno wengu tumo idong ekar egoni weng jemi po bere katine mabe lok ma bere ye bere puya idong wachung nenen meneno nenen lok me penchiet ine energy foundation makage yubo mabe Rwodi ku kere ye chingi gu mogo uneno gi wangi ki wana gero ni eni bikela loka mabe madong pebi chopo pebi nyobo dano gin ma ni chaka dong duya chiel gi gwa ki chabira rio ma wandong wabiri tela eni tije ma pol ma put peo time ena yene rio tal kirmanen Rwodi bu wajane put peo chake ena dogola wa ti tuolo
men ano dul men magiromo rio tal en ben wan wadu wa wajo kamaleng ni dog bore we en gidule ka en ye wan watie ki je mo kana en ye ni ya ki je mo kana ma pe o ti en ye ni la ti put pe o ye we kom wono gi lego eni dwe abichiel eni kong eno wek kom wek jomi mukene kong tine ki amiro wajani wa kombiri dwe achiel dong ki chuchok tabira rio en puto wek kom ime adeg wajani la diti ocho jomi pake Kwaro Acholi machalo asset and property ki land title mengom eneni eno keri kama len wek inen ki amiro wajani ni wa kombiri jomi mamago property and assets Ker Kwaro Acholi including land title in it, aditi pel karikeri wa komi. Ime angwene, aditi puti awayani anything nyo itima chala paramount chi mouthpiece eno ni dong pegi lago endong ito ye kuri kuku nyo tele eno wan watiemi yenyo peti na ikome kom eno ma ende ti ene pe loka chi man peka kare awaja bene ene peka kare idong style ma eno bere ka tikere ye menero ne melweo kaga ako betala wanda watela ki kaga ki ene petela pa kaga ene no lago mere office ki ken machala Rwodi head boy no head prefect ki ken dok jemi mo ken ni beno no gineno ku wara en pianen biro tiyo matek ni chake ikareme lweny en pa konyi en biro tiyo matek ma Acholi bene ng'eyo wan gi joweng wa ng'eyo ki war ene dujo weng ki kome ento pe wa ng'eyo kono lok me pia kono lok me ma yelo en idong me bichiele madong oloyo wa kombe en yani luongo nying Ker Kwaro Acholi ni wek bene watigi nying Ker Kwaro Acholi doko yan gin ene no tigin mati register certificate dong tie is a business entity now kombe wan wa luongo ni ning wa chako ni ma bene to register it mer doko bene gi chet wa court ti bene wa nying wa kubiri wa tiga jela joken wa no luong ya Ker Kwaro joken no luong ya kal Kwaro joken no luong pien wa luor bene tigi nying ya Ker Kwaro Acholi muga ye gin ma puro dong la dir gi lwak me unu me gi wa ma ti wa ni chake dwe achiel gi dwe gi chabira rio mo abiri loj ene ni nyo ti eno ni jemi ene put pe tine ana po to wafoye road wafoye to try amira kel Dr. Caesar Chaye ko o gammo manano Ana foi to alla Caesar foi panelist when kida amor Rwodi ma kombedi watika winyige angelo tika watika winyi ya foi donc ana ber ka ter ira lok ma uber ka kati pien u kati ki lok maleng e Upland TV ke Etame TV mon jema wan ber ka winyine lok u kati ko maleng kita won wajani gin ba pira tek ma ferro ene ni yero piketche pien kiti enuri kagi kerro ene dak betero kita miro la road malatela ti yu kwede ki cabinet ne dare to twallu wa miro neno tela makiru kuch ki tela maribu dano kidong tela maneno lok me don lobo mon jema iketara pa luo ber ka lori ma ta ko twal chuo mir na jemini no time donc i programs ni no ma gine well aneno lok ma lok ma tek man road oga jono birra o ber ka lok ne ki lok John Pero lugai mi pajule magulo ko matek ti wer wan yang ni wo winyu ko par god kidore wo winyu ko pa chule ti chilong gin makumo no mier ki gam chilong aneno ni utika tik ke chel were ki dolo ken ni aneno kono en yup ma en Rwod David Chana en ka tikede en kono put tiga lok ni en Rwod ma wiyeti
okeru dano machalo ma lu kere wani lu rital ker gi kangere ma put tiga mede sino atamo be ni wiyati giti ketang ker ke pin ni ke ker chiro betie weri chek waja da gina ngoma la tela tiu gina ngoma ma cabinet na tiu kidong lakoti bedo ni ningi dogi o kati ke tamma be ni ginen taking on time frame mamiro ki cho ke ni mrot da ke pain down ye kadong bi o idu ma pario ene dong me ye mono tamma be pian miro ke tio and idiche madano we neno ana jolu tambu matek mada ci kong ana welcome man Portugal. Migo madit. Anene ilingo me tia winyo no mun. Na kai winyo lok mo tin kuman ki ibino gi mo mo bebe. Ko I kon ko wa kanyene. Migo Rus. Be kakare. Ci jana Portugal. Mekella. Nyim dano da ka foy rodi duju. Ma gen gi tiki chuin. Mekati botwa maguti mo be me bin tar pa luo. Donc ana loko botu ma chalu mego. Ni tar pa luo ma komberu wunu nena ene la min yo nyola nyur yo ya chuli tar pa luo kita wunu nena dan ma iye pe tigi dan ma la lok chalu chimu wang nyu dualo dok nyu gwenyu lok ma raju tar pa luo ti ki chik ni petime pien gen tie kan nyoto te kwar pa chuli ngoma chuli yang ting chon ene tar pa luo ti wa ye chalma an migu ni abiro ka winyu lok ma wan winyi mu kara ngi chi lok ma wun Rwodi ma pat u lok tin ni pa winyi ni ono racho twal Antonio dujulu tin ne lok ka dong tie ma rach mu bino ma kelo gin ma nyayo adega ki beru pinyi I kaka pa chuli ki beru piny kare kaka matit ki beru piny kong mo kwong ka beru piny ki peny ka ki peny en ngat ma lok ti komini u ye ni a ye watam wan wen wo beru piny ka wanen lok eni chi wate ni utika nyam lok ada I kaka ento me a ni wo gwa wan dong mo wo chiru an ma tel dan ma dit me yo eno ni po no wate neno ke lok ma pol ti ket lo duan ma wunu kat ke de kombeti kanyi ya kwe o ke lok mu poro tika nyam lok me dwa ko ku me dwa ko ma me dwa ko ripe me dwa ko gen I kaka chuli wa yang Rwodi ma ana berio adon Rwod mo no ke chol ke chene pe Rwodi ye dok tamu pe luak ma en tika gwa ko ge cham wen Rwodi dok gwa ko pe gwa ko kakane pe gwa ko gange pe gwa ko luake ki kero chal chiak ma Rwodi ma chon go tiyo ma tek mi yor tam kon o ket kon im ka ke ye la tin mo ini Rwod chung ki tin ni kombe an Rwod amira ti ki kakana pe amira nyuba mo ci gina wunu lok ni o mede kere pe o kel nyer do gola patuli pe o kel chiat do gola patuli bien jim eni ci juma rubu pin we ke nena tuli yangi we gite kombe do ker gi
Peu ye ki pok kakawa. Acholi pegin toro. Kada way we lobo wa acholi pegin toro. Dana mo donyo kombete lot pa mo wa do gina nyer we lobo way. Donc gil ma tiga timeni kor mo jonkor ngagini wayang jomatika chubu kor mo jong ben giti. Jomatika chwalo lutugo ben giti. Pien ge ne do yege. Chika ulogo ati mu chungni uktika konyo payo uchung pe ka Rwodi. Rwod ka in Rwod ya wara gena wara. Kari Rwod ma ti dong Rwod. Rwod ma dip ben Rwod. Chui ka uchung do gore pachuli. Po nya nyero. Dok la dip cha mane cha en leur ba an fura don no tie la wi Rwodi mu aki pa. Tangi ka pachuli. Ci karma enu ni no tie ci mo ma ke ker ni do ko mbir ki ker ngari ko man pe ki kwanya tura ki ter jeng wen iyo mu por do jeng par Rwodi Rwod pier tek tutwal donc a logo tutwal en to po tama wulu kat ke ta pa do po wulu tine mu mete gitar pa do po la ko TV umedi un ki choko ko acholi we ko nyamu lok yen wan mu ken wa pe chok en tar en ay we wan lok kedu we wan nen bene Wafoyo mego. Wafoyo. Lady Grace, kilo do it. Apia ti inget mego in don ko gama shot. Apoya moro Rwodi weng, apoya winyo duonu, apoya bino. Lok me te kwara chuli man eni bara chukul tiana ti gang kwan eno wek wabed wan mego atiga winyo lok weng eno kipa mego wajo keni ene bene kipa ana ner keni jimi mier kite mor pian ka pe wabi nyueno wanyuen ne owunu marach ene lega na mer ti bodu ne utam pidano pian wun Rwodi ni ene weng Rwodi wa ene gina ma po wi li wunu Rwodi wa weng ene loka matie po nek dang apoyo Wafoyo total. Lora moy. Christine. Hello. Christine. Gine Jimmy. Kong dong ini bin kong da ka achel mo. Lora moy. Yeah. Yeah. Achel mo. First of all, this metel program. Bel program ini. Mata chair Rwodi lancha ko moto wi chiam bichel. Da ka chwal jo yo mo ken no gi pe chiam ta ber. Ba time go for it moti mane gin ka tikere me choyo institution and mamia guidelines anuni atani kena pera tek tutwal yan ka danti ka ruenyo no gena mi gulu peke sido peda binwe lok maduong bar winyo lok ka dong tim tumoy do ke choy constitution tumoy do mapa ke yeme do mapa rio gelni da ko buddu peli wada yan jim anyway watika fonya winyo ne ki boto po ange da palok magana dan maduong ta wa ku ja gitie chal wan ma pingi lok kata ruyu kede an tien men foyo chalu pat money me business manane professor ba wa ni peke ribo business ki tela ni ata ni kanu twaren department me business mier bed part no meriti chinke kal kwaro eto joma running it bed part ki joma ki Rwodi well dak grip ka chelo two different departments. Tidong pa long madong tutuala foi tutual am gartin winya ben white mi tam turati aram for season.
Before total la did the beno be two panelists ba enda waje Jimmy kong olo waje mega de ka chiel mo. Beretwal ana foi la det sisa me mina kare ni bene. Foja cher bo ruore duju mo kwanyo kare tien me bieno ka loke loa to toilet juma ti chen ma pe tin an ngom ti me pa ju kenya. Jam en Nigeria da tie ka riang kom wakan ket bet ne watie kan oloto tam watigang chuny watigang che oloto angene toto mego revo chenga chel revo loka chel oloto angene loka na bitung pian gano madit ma anene un tiako ne pe un ene weng ka chimu ne ochung meneno ne ogwa gang mabe yiti gane komu mangene oloto aduk tich mego wang nen ana dwa fo chicken an ya yom pian o kwany kar me pian barwa ana fo meta Di ben. La diro tema li mari kong lo otiek lok pa panelists en. Okay. Okay. Meta po rodina liweng. Po ututwal. Po benarwata kidui forum man ini ama. Atamni wan wano kar merate. Dak ben wa winyo kiboto. Chalo wun rodi ma megwa. Mabwak utik kaneno lok me aloka. Mabino i tela i Ker Kwaro botwa kakany. Anatamni an bena bedo chalo ngara chiel ma ober ka lugo loke ini chok adeda ni chaka wai kar ma press conference wunu bedo kere inumek ma otiero loke ini ndaw yar bod lwak nyo bod kaka kamaleng ana bedo tie aber kin jo ma okelo loke enoni wako dong peme chwale ne mabo pian pol panelist muke ni loko dong maduong lok mange ni pero chalo area of concern maper tek tutwal eno bero lokom constitution kidong lok mukene mabene obedo tie ene lokom ngom man ngom maono tie i nget district council kenyo headquarter si lok mukene mabene obedo tie ki yobo gi bor ruore nyo kiri kama ke yobo na chagwak no money no standard etima pat so lok beru duong tutwal dong ana meta pen pieni ikar ma rotwa me payera man ladir onen David Achana ma eno beru kika chake mador warga kwaro eno yar kamaleng constitution ma en wajo ni constitution no tie chidong pangeo ka gwako nyo wunu beru ki kar bene meneno constitution enuni ki bene gwako nyo neno chale we gimo mano romo teach onyo doro ke kwar ma megwa mabe enuni atamne gwak la gamme dong tutwal be biene i forum mala chen to be gen gwak penyo wun kineno matiene weka waniang bere chalo wan kaka ka wunu neno constitution eni kati adoptable onyo ka gwak kiromo tikere chalo kaka onyo gwak ka chiche chok ki jemi onyo mire ma wunu tikere kid medor Ker Kwaro Acholi dong loka mukene bene tieni ngom ma eno ma geng beru tieni ono mir peki chate utiki mok ikome ni put peki charo keje no dong ngom eni ki charo pien ikarma waniang ni jomu kene go kwero ni ngom ene ni peki chare ruori mukene mapat gucher ki kero chingi weku mi twero bot lawi ruori machon nyo weka wach kaman twer me chatro ngome enuni putie mapege charo keje ki charo ange gwa kon ga chawa nonge alego merni pier tek bene ange na Acholi tiga mer winyo loke enuni kidong
la penya me giki atiga mer penyo ne piene an chalo la dit ben e kare mwaga maromo gwagario nya dega ngech ana beru chuchok ete yop ma mego lutara Christian katekere ma beru chala choli National Conference ma no kilwoni ANC aneno ti yop mabejo pian concept ma mege anakwano kor ki kor ma ona aneno ti yop mogo kiene kenyo ma ono bidwako keru onyo bidwako tweru ching ruori dak bene ruori biberu ki ker melim piani ono ti kit yo ma pat ma ono te ruori achiel bichako no ki chiente pa ng'eyo ka gwako kwano ka tachi eni onyo bene yop ma miku bene tie gwako nyo chuchok kile enoni onyo ka che nen gwak ti mabe karle eni cha tawni bene pier tek tutwal ni omere ka neno mo fora ma ononge so wek bene wang'e eni piani kubir eni ni geno miyo chach gwak aramo waji ka man pian man eni gen matete ma chachi kom ruodi piani ker pa ruodi pere ruodi kago chere kendano ruodi mina mia chamu kene no wa MC me yup money bene no peramora wa recognizing ruot onyo ngat mano tiga chung chala la wang ruot cha tamni gine ene kong beno wek wan wange chalo wan kaka wek no ka waneno yup tiga bino kama en je ma wunu tiga kele manyen no wek wa bet ki hope wek wa bet ki gen pian ka chalo kubir ene do ineno tar pa luodong kieni tar pol kar ki menyo ki chol piny si eno miyo ka kubir wando tiga tichi tarani no watiga taw ne umir kama chol pinchi yeni dero betiye dong melorne atamni wan ma watiu ma tijwa tutwale u jenge kom ke kwarni pier tek tutwal ni umir wan wange jemi mano tiga time tutwale ka diwa pian wan watigi neno me neno ni tekwaro ma megwa rome o chero ile udok kirika dong pekita chane eto no udugu mapeo rweny kore ma jomo kene no dong ki kit ma mege gitamni tekwaro do beru gien makonye pe wano wajni tekwaro beru kiri dak do beru gien mape aki komi dak beru mirtik beru kenyo naka kirika che nena poka meni ye ma migi nyogwak ye ma migi tiye lok medini nyogwak ngage ni tekwaro bega gia chel matwal tiana po won tutwal rode ana poyo bene panelist duju ka chela poyo la dit siza medor wa mabe kinero matina poyo mama mamega man mego rose ka chel ki panelist mukene duju ana poyo atamne loka gik ma chek kakany ana poyo total lo dirwa Rwodi unong miru taking nung ni jema wanti wa ne tar paluri nung miru be dong part of consultation mamigu karika dong pau gamo loke kany unong u cho pin kun charo consultation jema unu bi cho ni ka uneno mabejo ne uromo medo ne kume ka ben ma uneno ma perwata to twale uromo bayo ne chin wa miru me gwenyo tama ye tam ma wati kere ni tam konyo ka wan waji wajin komo ni ngati kwanyo ngati kono beni ni kuno dieng ti to maka ngati kono pe kwanyo kono ngat mo ni kwanyo ni kuno je ma pe te ko mir ti program ma unu ukero tie o clear ninda par big ninda pier dek ninda par big me December unen nen beru ita pa lu ko be chalo consultation a chel ikina chul ma pol ma uru ti gine kar dum pau gamo lo ke picha ma dong raj me show nen chalo ruora chiel modo dong sore wati du boto dong pian papa na niang ni ruor ma chiel do dong ma no polo ruon mo dong pere walo weng wana bicheli okay me Jimmy comments mo tie if mo biro yo look clear but dan do you win mo be Yeah, comments matie mo ake wa pa duong de twal pen lo be tie clear de twal ge mo ake borori bana ma achiel mara mo nyoro ne tie ane kan en nyario manin ake bot polycarp opio matiwane tamo por lo pertek lo tele kindano ka pero tie ki por lo kilep ma not dano
manini tama gi bot ameno pio polikap ke Geoffrey Okech ente wani why Rwodi channel anyway this one anyway la pen mare en mabene ke gamo kenyo pian dong ruru lo yo bene ke kwaro no Gilea. yeah, and when gemana ne rot me pa jule beno waju bene Kenya ma dong la gam dong tie e kan e wete na ngo me atima wer no por lo no wat kar kar so la pen lo ko magi wa ko matie mo kar ma duong tol pe pian lo ko ber timalen ana fa Ya aneno dano tie ko ma pol kaneno watin live and yo mo ken mo tie following online tie o mede malo total. So mirunge ni lok ma pira tek Rwodi. Si gina chiel ma ana meti lok ye atie merka dolo lok sia waji kongdo lok ye manok. Lok me lar lok ni reconciliation ne ba tie yerio. En magi waji reconciliation is ni ngarmo ni miro ni jamu duyo ben mabe. Gi tika balo nye miro pegi bal nye. Pat gi lok en magi waji jamu tima raj miro gi loki. Ka wun Rwodi nyang lok ma ti waji no bin nyang ni. Magi waji reconciliation ni pen ya me wero jamu bet kira ti kere ni maka giti tongone giti tere Kampala ngarmo mati lok ye pere. Presidential directive tie ma mir giti ye kormo jong ti yelwa ngarmo mati ye pere ni. So mirunen lok me reconciliation ni ye tiario. Reconciliation en mangar mo no mir ki kwa ki pen giti yer en char ki chaya ni. En ni reconciliation ne pat. Reconciliation en mia ni ana choyo ke Kwaro Acholi ma charo company. Mir reconciling ye uye ni any reconciliation ko so an ka unu miro kon ikid me poru lok waromo konyo ko ento pikum kar eni I tar palu ana poeto twal ni umede gi lok me reconciliation and me religious leaders take ka lok yeni but eno po be reconciliation ma wachi achuru unu be pedo tim gimo gimo tie me atima jami tie me atima ya chule ma miro ne karao so ana miro we wu lok ni reconciliation tie ya rio ma unu nge ma be ni ka dong ti kejo kum ngar mon kejo kum ma kuno jami tie ma miro gi lok yubi we ka chule wora nyim atamu jama rio en wun ma chalo Rwodi unge ma be tidong me wor wun meti rora piero look aria dek mo ma romo tuyo look egini kainen jamu tie ma unu bikati gi look eni consultation wor mabe sipo do be du bot wakan kita no progress me jamu no wor ken o lu o pegi twer ma me lu ngat mo ni bini show wa wan liti na chul mer mo mer ni jamu du ma no tie time ya chul mer bet chalo gima down to jungeo audience wati Australia, giti Canada, giti America, giti Sudan, giti Kamoiken. Kari joma pegiti nena wakomberi diri ka no kar fonoti nena ne. Gini gak de record matwal. We wana wachi jema wana loko I public mi no be loko ge warni ena enu. Bien record enu no be gak matwal. Ana po to twal me giro show meti rora pire me woro kong no itwe ni wa meeting matini chi jok kamalo be la dit won kom Caesar ke jome panel wegiwa kibegiwa amera po won mater pi lok mo burumeo ki puonj madongo ma wunu miyo botwa jema wunu waja ni wabi neno ko duju liweng ma waromo tiyo kere wa wero ngeyo kama pa waromo tiyo kere bene wa wero wunu ngeyo dong penyo bedo tie ni ngome gicharro nyope gicharro amira titi ni ngome eni pe gicharro tian wa keru ka viet ye manyure ka gimer mede ki tij machati mier wa chiru wa ikot ti eno ni wa jogo kidong mario
giwachi chip gwamnyo wana nana wana penyo pi chip enuni chip ma wachak penyo pire peya gi nyuti wa document ni enuni manyuti wan wa kerolak ni chip ki pere unio wanga waner kidmo kene giwachi tie document ma Mrs. Lotaro yubo nieno ni ka waromo none waneno ka areas ma waromo kero ne chip manyeni watiyo kede yan meno dujo konyo yubo jemi ma omero kero ne chiki ubed maber dong gino kene ma gitiero ene ni ribe piere teki actually wano miero waneni waribe jemi ni eni wana bedo piny walogo ye consultation tie ki committees ma pat ki kachoke mga pat duju gitiga luo wa ni walok kedgi ci wan bene wo wer do gola tuolo ni wana bi lok kedgi were wanyang gina ngo tam gi tieni ning ki mario gen bene wa bi bini tam ma mego wa beri piny waneno kireme yubu jemine donc logo bieno ni Rwodi gilogo loki ot wana tema da ni miro walogo ki ot wer peloko kat wo chi nano udako tek da yan lokum kari newspaper kari radio chake ma wan ben wanen ni ginadong gitika wajane ni wan ber miro gam ento angeni wabi yele menene ni loki eni wachubu ki ot donc ana mero puoyo matera da tara paluo pian umini wakare metiero jem maduong ma romo konye kira churi ana puoyo matek alegu jok mala apuoyo total apuoyo Jimmy waromo yeah so Joa peneno matien dong o chiro un wekanen kon ket medwa gini kan bon la dit so paneo wera ket enene dong pen no wa mernano wa nero wang dano wang ner nan gela wa chil man no ati cheikh dong ma giri ene dong ba kelo ya giri me yumatin pen lok do loke o ber wang chawa chil lo ngi ka para ber kolo kumbetni eto lo tin ya da waneno ngo matiga time wa ko ber gi ngech en po bien ga chwangate da ko bien ka niang ngo mati chi angani ni po betian ma chiel me kelo ruode kan mo bino kare wa o mere kelo ruode kan we lo en mati ni we ben dan mati chien go bet ngech in ma foot be subscribing tim be chere tim me ne ko ke nane chunkerwa me nane ka chi lo ma kan tie wa kenyo kupe wa o borwa na machima megwa tie kenyo kama en kapiti nan wage ye ka di no na machima tie kenyo nyoro mo cho comment me chama kan food barom no kar me dak ye bana Jimmy e ka juru mo no amel wa bodwodi ni kay nen show tum fo dok waromo mede gi lok dakari adek mo kongo bet ka show tum waromo loket gi yes yeah rere ka kera wenda diro wa ka nan gimono ko che leng no che puru wadi la chila rio mo anyway un werda bien na lor ngo gano miet ben wa chao kan premier tum no ka geno mere win lo ka rur men kete ne pa na wadigi ento en ni tala du borwan weng mo ti chen nani no kar me kupe ke wan wa no wa bier do lor ga chel pen ganu tika time gang pa borwa che ruro me wa ti ken kombini lo ka bitum kare Panelist dujo fo chicken bodo pe chunkerwa pe pieno tien pien en ne kwanyo karba wan kane wa tiengo ma tema wa nono to mer wa pieno ber kan wode ke tije tema pol chigo pieno mane kan o jowa o ye wa wa chune de jaka mala o ma ga wona ga chia der manyen ke yo mana wana por ma kala boru o dong ma be wono Better go to